Korinthte kianga Paulai kha khatna bung khat chibai bungna Paul Pathian lama Jesu Christol ta khidinga sable iu naw pa son sthani in Korinda Pathian saptom omte Christ Jesu a se tuam siang thote mi siang tho hidinga sap te le gam chi a itopa mau le ete topa Jesu Christ min lo ting ting kyanga Pathian ipa le topa Jesu Christ kyanga kipan happy na le khamwana na kyangwa om hen kipa thugen na Christ Jesu Pathian happy na no te kyanga hong kipyak ziakin na tung thu wa Pathian kyanga kipa thu kagien gi ge a bangkim a thugen pe uma a ale theina chitinga ama hi lo a hi ho in a om hi huchi in Christ hu ka thei sak pen no mau a hi kipina om hi huan etopa Jesu Christ kilak na nga komin khalam thil piak him na ta sam ke u hi aman etopa Jesu Christ ni chianga gen siat be ana om na ding un atopa in hon hi ki belap ding hi atapa Jesu Christ itopa to kithwa na nei dinga no hon samlut pa Pathian amon wai hi saptuam sunga ki pol khenna huan unaute o na ve kun thu ki bang nagen wa na la kwa ki khenna him a om lo na ding in lung simun khat le ngai to na mun khat a dik tak ya na ki zop tin ten zong na ding un to pa Jesu Christ min in ka hon nge na hi ka unaute o na tung tang thu na la kwa ki sel na chi Chloe in kwan pi ten hon hil u hi hiai ka chi na a hi no sung a khat le khatin ke pol ke ka hi ke Apollos Paul ka hi ke Kifas Paul ka hi ke zo Chris Paul ka hi na chi u Chris hen zakin a ma hia na sekun Paul kil den in a ma hia a hi ke le Paul minan in baptism na ma hia Kifas le Gias lo ngal na la kwa mi kwa ma kahon baptist lo uziakin Pathian kyang akipa thu ka gen hi huchi hi ke le zomin ke ma mina baptist na hi u chikhading u hi Stephanas in kwan pi tebel ka baptist nge a tua te lo zo midang ka baptist hia ka thei ke Chris in baptist ding in honsol ke ya tanchin hoi gen ding in a honsol zo hi thupila gen lo in huchi lo in zo Chris cross thil hi theina bangma lo aswak sak khading hi Pathian pil na le thil hi theina Chris hi cross thu zo mang thang lelte ading in haina hingal a e hodam lelte ading in bel Pathian thil hi na theina a hi zo hi mi pil na ka hi mang dinga lem thei na leng ka pai kheding chi gel a hi mi pil ko ya a hi lai gel mi ko ya a hi khowela sel hat mi ko ya a hi Pathian in khovel pil na hai huai a hi chi a thei sakke a hi Pathian pil na a bel khovel in apil na zang a Pathian a thei na lo a thei Pathian a thei lo nung in thugen hai huai zang a aging tate hodam kip akipa lam a hi zudaten chamte na te aphut wa Greek ten pilna azongwa eiten bel Chris kilden thu igen wa huai tu zudate ading in pugna gentle te ading in haina a hi himale zudate leng hi heno Greek te leng hi hen sapte ading in zo Chris Pathian thil hi theina le Pathian pilna pen a hi Pathian haina mi hing sang in apil zo a Pathian ha lo na leng mi hing sang in hat zo hi unaute o ahon sapna ngai to di wa salam a mi pil tampi te mi hat tampi mi hoi pi sap a hi lo danu himale Pathian in mi pil te aza lak sak theina ding in khovel thil hai te atel huai Pathian in khovel thil hat lo te atel a hat te aza lak sak theina ding in khovel thil niam le simmo huai te thil omlo tan in Pathian in atela thil omte bang ma lo in lo abol theina ding in huchi in Pathian ma a mi kwa ma aki wang sak thei ke ding u ama aziakin no te Christ Jesu na om u hi Pathian in Christ ipil na idik tat na isian tho na le itat na hiding in bolta hi huchi agel a hi bang in aswang pe uma in topa swang hen